back to another video. Video se hoi thagat padaba numit humni 3-4 days muk suramani ko aido somda adum like akhoi relatives kumba dada sing luhong ba khotpa leibagi thabak kumba khara chille adugi ne aduna video thagat pir o haina aibu nungsidana haibir pasing do warau bino ai adum sidagi di hoi chang naina thagat pa ngamna basu hotna jarake aduga ngasige video asidadi ekhoi detail personality reading tawdoine haidi mi khudingmak masa masagi personality amam leijadana ko ado like isagi kai haini mi ngona first impression na kai pi adagi stranger kana kamaina behave tawi aduga isagi loina ba close oina ba loina ba mi singdana kai like personality so off tawbage aduga advice haidi personality develop tawna ba kai advice lay adamaina reading tawdoine ado reading se pick a pal reading oigani haidi dum pal hum khaido ani adudagi san apama pal khanbiraga pal singdugi like khanbiriba pal singdugi reading do tabi bado adu do oidoine aduga ngasigi reading sisu general reading oigani aduna hena personally reading tawbining bataragadi agi Instagram da adum DM tawbiro Instagram link to agi description box adum hapcharamage so what hai tawba nore adudi pick a pal rom da mai on sila se makha adum pick a pal taraga reading mari horse bako so let's get into the video. So ahamada pile A ko sigi ideal figure se choose to biba na dragon adum tarot deck ta yenga na choose to biba do sigi tarot deck se choose to biba sing do moigi stranger sing dana kai personality pi adigi first impression na kamaina pi aduga kai haini like isage ba personality gi maram da reading tawdoine ba ko ado kai haba card che pick tawrase ado sigi card che aina hanga use tawjiba card ni ko haidi card anau bane aina Amazon dagi chen bane do adum nga sigi reading sida use tawrani haidi card sing sigi meaning sidi dum mana bani na ko ka shukai de ba aduna adum han ba khanbi ba myam gi hai tare personality reading horse card che han moi bagi yam thawe ba aduna khutta yaad le 3 of cups okay they give 5 of swords aduga 6 of wands advice card ama Heidi personality development advice 2 of pentacles and then energy card amaga pick tawzage sisina ko personality develop tawna ba energy advice ne ba divine timing ko ado hoi card chingje pick tawba loire aduna explanation rom da my on sila se so ahan ba card china 3 of cups sari ba card che pick tawre ko sige 3 of cups sari ba card china like pile A khanmi ba singi personality with highly personality this is in a first impression on others ko highly like pal e khani basing se na mi amana hek ahan ba uba matamda what type of impression pige habado adu sigi pal e sigi ahan ba card 3 of cups sari ba card china haidoine ba adu first impression je kamaina pige haba matamda pal e khani basing se hek yeng ba matamda yamna kai haini happy oiba energetic oiba lively oiba ko haidi loina batina badaga yamna nungai dawa man do for example mi amana ahan ba uba matamda ko adum simi siga tinerdi yam nungai daw male life se haidi dum loina bada nungai am daw male yam outgoing or extroverted oy amale adumaina khan ba hai tare dum stranger duna mi duna uwa matamda yamna positive oiba vibe ama pithokpa ko ma se hek uwa matamda ma ga loina batina ba dum harau do male kaina khan ba adugumba wakhal ko yamna positivity spread tawai tapta yam ke hani celebrations adagi ke hani entertainment gi tapta active oiba vibes me ama pi na hai ba ko duna first impression je kamaina chatke haba matamda mi ne hek ahan bu matamda yam extroverted oiba adagi loina batina ba nungai ga daba punbada harau ta yamna punmin na ba ya ga daba ko adumba outgoing oiba mi ama oina vision dawe ba ko second card china 5 of swords ko
Five of Swords hariba card sina your personality with strangers. Personality with strangers sidana kai pige hamatamda pal e khani basing se hoi outgoing oiramgani adagi extroverted oiramgani do mi loina batina bada mi na yamna loina ningba tina ningba adugumba do oiramgani ba ko adui taraga so strangers singani kari personality pige hai stranger hai sidi khangna ba makti na tidana ko adum ngahaktang maphang amada thengna ba obi ai na tragana hoi strangers sing do loina matamda karamba type of personality pige hamatamda kitang selfish type of side da chat pai isa se ko adum mi khangna da badu gi di kana na ba kai to do na tra duna isa gi hana kana da ba or isa gi hana phau na ba ke hai ni survival mode ta lei ba gi tap da selfish kitang oi ba se sigom ba se tawe na hai ba ko hai di mi khuding mak toram ba ai ko si di hai di stranger du na la na lo khidra or strangers na phat na khan khidra adu gum ba gi wakhal khan ri gai da isa da kana ba isa da mangza ba adu gum ba hana thi na hai ba hai di puna thaba ama to min do ni na khala se ba du da stranger du da kana ba kana raga ingo da mangza do sok pu da ingo da kana raga mi du da mangza ba na phai adu gum ba vibe chen ba ko adu ba personality chele do si se yam amaram di aphaba oi doini hai di stranger du di ngahak tang gi thengna ba ne ko na hoi tung goi na loina ki batina ki bana makhalam ne ko du tar ga su ngahak tang du da isa da mangza bu di mi du da mangza ba ne na phai hai na khan ba du na di na phatra ni ko isa da kana doini life se kitang selfish order di nungai ba ngamoi ko simadi haizage dum reality strikes kai haiba du ne haidi phanamna pukchel chawe or phanamna ke haini mawung opau phai hai taraga so kitang selfish order ga di nungai ba sungam ngam dabane ba duna sigumba selfish motive kitang lebi se dum aphaba oidoi ne hai tare ko aduga ahom suba card china 6 of wands ko 6 of wands hariba card china your personality with your close ones nang pa e khan bi ba singna close oina loina riba friends relatives family sigumba sida kari personality chenge kari personality pithoke habadu haidoi ne go sigi 6 of wands haba card china adu sigi 6 of wands hariba card china kai haige habatam da pal e khan bi ba sing se isana nakna na tinari ba loina riba mi sing da acknowledge to bi ba haide thabak ama taw matam da singtha na bi ba haiga dra for example group oi ba thabak ama tawri na khalase ba ko group ke ba thabak taw matam sida ke haini like isana tawgi ba sing do mi duna sing tha birak pa haiga dra like appreciate ko ma taw birak pa do adu gum se pa me ba aduna kaino ma me am pun ba thabak ama taw mina matam da aina taw ba thabak to adu do moina ubi ba adu gum ba se ana pa me hai tare aduga nakan amarom da ko sigi 6 of wands hariba card china isagi ke hani victory gumba haiga dra kaino ma achievement na phango matam da for example thaba matam da acknowledgement gumba achievement gumba ama phango matam da isagi victory or result to isagi close oi basing da share taw ba pamba hai isagi close oi basing da du share taraga happy oina mayam punna hai di harau ta yamna celebration gumba taw minna ba adagi dum mayang thagat wa hai gumba phongdok pi basi gumba sidum khara pa me na hai ba ko aduna pa e khanbi basing se hai thaba ama taw matam da ke hai ni isana tawri ba thabak tu da mai pak pa gumba oi taraga di isagi nakna na loina ba mi singna ke hai ni isagi tawriba thabak sing duda phanga iba ma hei sing do thagat piba khoto thagat piba adagi dum harau ta yamna oktana khotana sum leidana ko adum thagat wa hai phongdok piba gumba se khara pa me sugumba attention gumba khara craft to ba hai gadra outgoing oi bagi so oi ni ko se atu gumba type of personality chele adu maina hai adu makhatar pada personality development advice ko sisine advice card to sigi 2 of pentacles hariba card china kari personality development advice pi ge ha matam da life ta ko thabak mayam ma busy orak pi ai adegi kaino ma dum achin ba hai ba se mi khuding ma ki life ta la kani ko do sigi card china kai hai ge ha matam da life si ari gai balance ta ga thamna ba hona bio hai ne ba se balance pu bangam de da ko sigi nu pa sa sigi card china kai hai ge ha da smaina balance pu bangam da ba hai di prioritization sindo pangam da ba thabak ama taw do re har kan da adu karam ba na prioritization pi do no adegi career bu prioritize tawgadra isagi relationship bu prioritize tawgadra amaina khanmam lapham khangdaba mayam ama thengnar pa su yai ba sigo masing sina isagi personality si worse helak pa su yai na hai ne ba ko auna sigi card china kai hai ge hamatam da isagi personality develop tawge hai targa di thabak kum taw matam da yari gai prioritization sindok pa hayo hai di karama thabak na hena important oi ge habado adu hana khando oga tawgadaba thabak singje matam chana pangthok pi ba ko aduga isagi characteristics tom da yang pa matam da na isana nga sai gai hai ni strangers ko mada yam ka hen ba selfish motive mang na traga su khara selfish ai ba utho ido adu di strangers ka kai hai ni related oi gre adu madi yam ka hen na darkar oi rutre ko di taraga su isana stranger da su kitang di nice oi ba tambio means stranger hai ba sina dum ko na life ta yam na maru oi ba mi ma dum oi rak pa su yai da na ko aduna stranger da rude behavior gumba utpi ba taraga di kitang kai hai ni
like adugumba rudeness gumba do kitang handa na bahot na biyo haibagumba neba aduga ngasagi isagi kainoma mina acknowledge tawba yam pame khole haina aduma su hai kitana kwa hoi aduguma acknowledge tawba pamba dudi attention kitang crave tawba rom da change ba kwa aduna isagi personality develop tawna ba haidi yari gai spotlight ta leina ba hotna ba gumba se sigumba se tawbi ga no adum isagi tawbam thokpa ta tawbiyo masana mafamna matamna adum acknowledge tawjara kadamne aduna adugumba yam ka henba spotlight attention gumba crave tawbi ga no na haiba aduga aroiba card china divine timing hariba energy card chi thole ko sigi energy card china pal e khami basingi personality development da kari help tawgani ham matam da hojik ta so ina mamangi card na hai gibdo yari gai timing chana na ba mafam matam chana na ba hotna biyo haibase sigi card china hairi ba hai thaba amatam matam da tawgadari ba thabak to delay tawda bi da ko hana dum si se tawda ba yai de habdo sort out to biraga time management hai biraga matam mafam matam chana thabak pangthok biyo na haibasina amuk energy advice na laye bako so pile A gi personality development reading matang swaida loijare sidagi dum chana bakhai lawba yaba general advice lotion bio duga general reading ni na dum loinamak resonate tawgani habadi leite ko adu taraga su chana bakhai dina dum kai advice lawba ya habda lotion biraga mathangi reading amungai minarase ngasi ko na di matang swaida reading solution jerage. Thank you for watching my video. So next na pile B na tragana sigi yellow idol figure haigadra adu sigi tarot deck se choose to biba singdo adu gi personality gi reading oidoine do card hana pick tarase 5 of Pentacles, Three of Pentacles reverse kay no ne Pentacles nga da jong thori siba Lovers card ko. Okay. Death card. Okay. Duga energy card amatang pick tau khige. Authenticity. Amatang pick tau ye ko haidi energy card check ngon khara nungai jadaba haigadra penjadaba haigadra. Dugi power. Okay. So card chingje pick tawre duna reading om da mai on silase. So pal B khanbi basingi ahanba reading ko. Ahanba reading ay ahanba card 5 of Pentacles hariba card che pick tawre ba. Sige 5 of Pentacles hariba card china pal B khanbi basing sige like first impression on others haidi mingon da hek ahanba u matam da what type of impression pi ge ha matam da ko ma se dum mathanda su lairaga like thong ama leibagi tap ta tawbane picturization je ko sisina kai haige ha matam da ko pal B khanbi basing se dum mina hek yeng matam da yam ga hena friendly oidaba haigadra hek yeng bada khatang Kawang bada kitang kautak chabagi tap tawbodo introverted or shy type ta range so haigadra dagi hek kawrungang bada yam ka hena appreciative response ka phangdaw man dabado haidi dum like abandon ka tawamdaw man bado mina ga hek kawrungang matamna harau da ngang da sakta na tawrakadaw man daba adugumba impression pi ba haidi hek yeng matamda dum laiduna ko mi approachable oiba oidabagi tap tawbodo adu hek yeng bada adum like mangonda aina hana first approach happy ready fazna response pira kadra khot kadra maina kitang khantha hanba ma changba hai dare ko aduga ma type of kitang call vibe kumba call personality ko piye aduna hekta phatra bra habidina te ko masagi dum sakna oidoira na traga dum tho iba vibe to aura kaina leibudu ko kitang call iba aura pi thopagi oidoine aduna mina hek approach to bangam da ba hai gadra adum strong minded oiba mi ki type to ubodo ko adugumbagi ne aduna first impression je hoi kitang call aba impression between na hai ba ko second card in a 3 of Pentacles reverse ko 3 of Pentacles reverse in a your personality with strangers in the kari personality pithoke kari personality ut kya matam the first impression jiga strangers jiga mu hai feti manai hai stranger hai sidum khangna da ba mi oidoni dana ko aduna strangers in the what type of personality pithoke ha matam da adum thaba ama tawba matam da hai gadra challenge ki type ta taw man ba adigi competition ki type ta taw man ba hai tare ko aduga
power struggle gumba authority gumba haidi kainoma thaba ama tauminnadori or group ama pundori ha matamda strangers khara thainadori na khallaseba aduda strangers singduna like isa se hek uba matamda ko authority se pinning daba haigadra ngasagi outgoing oidaba or extroverted oidaba behavior duna oiba suya ba authority se pai hanning daba gumba adagi thaba ama tauminna matamda challenge or competition gumba tarak tawba man ba ko haidi mi do leidana ko he yeng matamda aina si thabak se taw matamda mana aiga mana na ba tarak tawga man ba da haidi mi atopaduna ni ko khandoise haidi aina si thabak se tawge na khan taragadi mi sina hojiki isa sina aina tawi thabak si da challenge star ka tra kana duguma vibe ama ke hani kitang negative oiba vibe ama chen mado ko haidi wari su sa thana dringai da gumba or kitang wari sina ba hautar ga su cool oiba vibe to moina phangdoine ba aduna maram araga loina ba tina ba da kai hani yam ka hena nungai doba excited oi doba energetic oi daba haigadra adugumba na maram oiraga kitang first card ka second card ka se call cards call oina thoeba ko vibe se haidi stranger gumba first impression gumba je call aura pi thoeba ko aduna si sina haidi stranger singda sumaina laikre duga next ki card sina your personality with your close ones hani close oina loina ba missing dadi kamaina loina ge haiba matamda lovers card ne ba thoise lovers card sidi personality gumba the relationship gumba reading tawba dadi khwai dai phaba card ne ba ada lovers card sina kai haige ha matamda hoi palbi khani ba sing se introverted or ambi or introverted or draga so he yeng matamda cool vibe thopa na mi ne approach tawba da khautak chara ba yai ko adui tar ga su mana close oina loina jaba mana comfortable oina loina jaba mi group khar di lerm gani dana ko adu da close and comfortable oina loina ba mi sing du da yamna wakhal jana ba hai tare ko mana khan ba sing se magi close ai mi sing sum khalam ba gumba adigi choices mana ba gumba hai di wakhal mana mana ba ngak ta pun ba kitab ta su to ba hai tare ko adu yamna alignment jana ba yamna happy and smooth over relationship ngak ta maintain ta ba hai di magi manak ta magi circle se small oi ni ko pal bi khami ba sing circle se small oi ni small oi tar ga su fake oi ba mi yaw da ba hai ga dra adum loina ba tina ba da amana magi mateng pang na ba adum smooth oi na chatmin na ba ya ba ngak to oi ba do family oi gera relationship oi gera friendship oi gera ko adugumba yamna small circle da big connection maintain tawba hai tare ko adugumba type of personality chele haidi close one singi damakta di close one sing duna su isa gi damakta dum angamba makhai tawjage kai khanba di isa na su isa gi close ai mi singdugi di dum aphabang ata tawbige kai na khanba adugumba type of personality chele na hai ba ko duna phanam na mina ahan ba ubada call oina adigi ke haini introverted oina oitar utar ga su isa na comfortable oina loina jawa mi di yamna aduki matik ke haini smooth oina chatpa relationship ngakta maintain tawi na hai ni ba sigi lovers card china ko aduga next ki card sigi death card haribasina personality development advice oina tholeba ko sigi death card haribasina death haisina kari depict tawino haiba matamda ko haji sigi card china life da haidi palbi khani basing sigi life da changes khara darkar oiri haiba changes se kai abi maybe the environment you're living in or maybe the toxic relationship you're in or the toxic friendship you are in or your toxic job haidi palbi khani basing life da ko toxic oiba some issues khara di yarong gani ba job to abi relationship to abi friendship to abi or surrounding environment to the oiram ba yai ba ko adu sigi dead card china kai haige ha da isa gi personality se adum ga sai gi call oiba vibe so to ba khot pa dugum do isa na kai hani mi ga comfortable oi da ba hai ga dra or matam gi oiba life ki changes to adapt to bangam da ba hai ga dra adugum da gi lak pa personality vibe oiram ba su yai ba ko aduna sigi card china kai haige ha matam da life ta changes ama darkar ler pa matam da haidi emotionally attached oi gi ba ama da toxic chat pa di khangde or job kum da toxic phatta ba adum oirak pa hai ga dra isa da kana da ba pirak pa adugum ba lai taragadi adudagi thola aga changes ama da adapt tawna ba hotna biyo haidi life da changes ama hoje mana traga so dum athu matam da darkar oirak pa ya ba gi vision se lai ba ko aduna lifestyle gumba kitang change tawbani khangde lai dana ko some sort of changes are needed in your life and you need to cope up with that change haidi changes khara darkar lai reba life sida ko aduga lakadori ba changes to the adum adapt tawraga chatpa ngamna ba so hotna biyo adui taragadi sagi personality su dum matam dugi oiba changes su dum lakani aduna personality development su dum oini na hai ne ba ko sigi death card na hai se aduga next na energy card ko authenticity and power energy card ani pick tawki bani ko aina ngasa adu sigi card china kai haige haba matamda
authenticity haisina pile B khanbi basing se hoi nga saigi stranger gumada call vibe piba ko adagi hoi sisina kon harage call vibe pithokpa adagi mina waro gi ba kumba mina lana lokhi ba gumba khar leiba maleba leiba se kai dagi no hamatam da pile B khanbi basing se phanam introverted oi taraga su moina nungai ta ba or moina pelak ta matam da di moise pukta wa thamba pukta wa lot ta haita ba hai ka tra moina ngangning ba dor ngang ko amba aduga mina moigi wa do understand taw gera taw roira moidi once ngangar di loire habagi mohut mangong da uka su repeat su taw da for example wari sana matam da dum phasna wari sana me baduga moina ngangba ba se ta hodre ba ko ta hoda ba taraga di mu khan ba do hallo oya da ba gum ba hai ka tra once I said it's final kind haiba motive ama leiza ba ko aduga ma type of attitude su khara chele na hai do next na mu power ko power hari ba card china mo pal B khani ba sing se moise masana khan ba sing sina dum chumme haina khan ba gi attitude kumba ama leiba ego guma hai tare ko adagi I am strong I na gam da ba leite I na khang da ba leite sugumba know it all attitude kumba headstrong eba vibe kumba khra pi ba ko aduna sigi pal B energy card china kai advice pi gi hamatam da isana khanmana chumme isagi intuition ji thajagadamni dui targa su yam ka haina over confident oi biga no haiba energy advice ma piye aduga hoi pukta wa lot tabasima di phadi phai dui targa su phanam na nungai tabe incident yaraga su situation do yam ka haina worse o hendo boi targa di khudak tu da haidraga su ko na haina na ba ko phumjallo haiba di na te ba ko dui targa su matam like it depends on the time and situation ko matam ga mafam ga do jaga do yinga wa se ngang ba ya de haba se khitang di khantha bi na traga di enemy yam na create to gani haba gi mong da ne ba ka fi se so pal B gi reading so matang swaida loi jare si sudum general reading abani na stagi law ba ya ba dum general advice lotion bi yo chana ba khaita so ngasi go ina di pal B gi reading se matang swaida loi shin jare ge thank you for watching next pal C si blue ideal figure se natragana sigi tarot deck se khanbi basing da adugi personality reading tawdoi ne ado card hana pick tower se 3 of wands ko the moon reverse nokning card ching Queen of Pentacles duga advice hoi advice 9 of Cups reverse yam thina relatable oi bai one card sing dugi ne noise skipping like gentleness okay kaino tholai ba card siga gentleness energy advice tholai siba so card sing je pick tabalo rabanina ai khoi hoji relationship reading tawman da ngawre reading rom da mai osila se ado card sing je amam to ina tongan explain tawjara age so ahan ba card china 3 of wands ko 3 of wands hari ba card china pile C khami ba sing sina like mingon da ahan ba da first impression oina kai pi ge habado haidoi ne ba ko ado sigi card china kai depict tawge hamatam da pile C khami ba sing se min hek ahan ba uba or ahan ba khang hek yeng ba matam da haigadra sakse uba matam da yamna hotna ba kan ba ko haidi hard working oi ba degi dum moina tawri ba haidi mafam or tawri kainoma jaga amna ni thengnaram gani dana ko adugi jaga da thengna matam da haidi like leidana ko for workplace kumba da thengna bo or na traga na institution kumba da thengna bo or moise school gumba institution gumba da thengna raga na like shu go yamna haibagi type ta u ba do dum yamna thawai ga yaram do ba man do ko aduga workplace kumba da thengna bo itaraga sudum heng matam da moigi tawri ba thabak tu da pukning chang ba hai ga tra adugumba like duty masak khang na tawba adumaina hard working oi ba degi hek yeng matam da dum ambivert haigadra haidi punba loina badi nungai do man ba duga hek approach to badadi adum khautak ti ta ba ko haidi pura nga sagi introverted oina di uda ba adum loina badi na badi nungai do di man ba dui taraga su hek approach to badadi kai khangini kaina second thought amadi khantha ba ko adugumba type of first impression be na hai adum positive side variance to sigi impression je ko aduga next ki card china the moon hariba card reverse ta pick tawreba the brow
So sigi the moon hariba card reverse na kari depict tauge ha matamda personality with strangers. Policy khani basingi personality with strangers se what type of personality pi ge ha matamda policy khani basing se ko moi se mixed signals pi ba policy khani basing se stranger da haidi stranger amaga na hekdi wakhal gumba je vibe gumba je kitang chana raga yamna positive oi ba side ta adum doro tauba ko aduga side amada na atopa stranger amaga na amuk yam cool oi ba attitude uthokpa haidi wa ga se ngangning da boy admaina tauba haidi sigumba double sided personality pi bagi tap tawe ba sigi policy khani basing se ko aduna nga sai first impression da su ambivert ki tap vision tawe ambivert haidi kai no extrovert to introvert to ani makpun mo do situation gi matung inna ko aduna sigi karchina harise stranger khara dana yamna kai haini waga sengang dana hekta loina batina ba sinungai da wa man ba vibe pi ba aduga stranger khara dana yam cool oi ba vibe pi ba ko amaina vibe se ani thongna pi haidi dum stranger dugi mafam gi matung in situation gi matung in dum pi ge hai tar ko vibe se smaina range tawe aduga policy khani basing se ko yamna moi se masana masagi subconscious mind the trust tawba haidi dreams kumba adagi ngahaktang mangi kan daga wakhal ga phatlauna lakba je adugumba da yamna trust tawba haigadra moi masagi subconscious oiba masana phasna khantaba nataba wakhal do adu da yamna trust tawe na haiba ko aduga ahum suba karchina queen of pentacles ko Queen of Coins, Queen of Pentacles, samane. Ado sige Queen of Coins hariba karchina what type of interpretation pige hamatam your personality with your close ones ko. Haidi policy khani basingi close ones ka haidi lakna na loina tinaba miga kari personality uthoke moida haiba matam da moi se art mother haidi kai haini loinariba mayam dugi dum noise kai da soigini adagi for example picnic kumbam chatlena khalase magi mama na ba maruk mapang mayam ma ko picnic kumba chatpa mai tamsida mayam gi awat na pas dum yeng dam hotna ba adagi dum mayam gi group project ama tawmin na dore har kanda project tugi damakta mama sana thandagi na taba mi atop gi dum wabi ba khapi ba ko sigumba situation mayam ja haidi dum changu ba phamda mama amagi tap ta mayam gi damakta dum caring nature utpa haidi magi close ba mi sing dani ko haija mana comfortable oina close oina loina zaba mi sing du yamna care tawba ko yamna smooth oina puba relationship pamba adugumba haidi adagi thawai nungai ta ba mama na ba amana or moigi relatives amana moida kainam tang harpa matamda comfort tawna ba console tawna ba hotna ba ko haidi kainam mi na kainam tang nungai ta na changjar pa matamda yari gai moina sumi moi awa do khara da su handa ba hotna zaba adumaina close oiba sing da yamna smooth oina phasna chatmin na ba ya na ba relationship ama form tawna ba hotna zaba haitare ko yamna humanity character chen ba dagi awaba gumo ba da mateng pangning ba sigumba type of characteristics se personality se chele na haiba close ones ka di ko ado smaina pi haidi first impression dana ambivert haidi hek approach to babudi khotak chaba du taraga suloina batina badi nungai ga tawba mong na piba stranger sing dana among double sided personality khara madana phaba khara madana root oiba ko aduga ahum suba karchina magi close ba mi sindadi yamna pukchel chawba mayamgi loina mak suna ba yengba khanba adugumba personality chelen haiba ko so next ki card gi 9 of cups reverse na policy khami basingi moigi personality development advice oina kai lege habado haiba ko ado policy khami basing se kitang impatient oiba side ta range to ba dagi over expectation unrealistic oiba expectation gumba khar thamgan ba haidi moi jinga sai subconscious mind dem thajai na hai ko moi nang haktang dream da ubani khangde or wakal da sagat laga moi gi imagination ji da lai ba mayam sida yam na trust away ba aduna moi se life da yam ka hen ba unrealistic expectation thame ba haidi moi gi career da oibi or moi gi dream goals oibi or kai haini relationship gumba da oibi moi se oithokpa yaroi da ba expectation khara thamme ko aduga nakan amarom da moi se kai haini kitang sensitive oiba side range to ba haiga dran moi se impatient ju khara oye ba hai thaba ama to ba da ngai ngam singam da ba adagi moi na khali do phat phat aung oithok traga di hekta give up thok do thopa gumba ko aduga ma type of personality chele na hai do sisina personality development advice oina kari advice pige haba matam da yari gai impatient oiba attitude se khara control to biyo aduga subconscious mind da thajaga da bane isani sa da thajaga da bane dubu over expectation overconfident and overindulgence si se tau bigano yari gai excess oina over oina thabak amada paikhat bigano adum oiga da ba khanbiyo haiba gi mong dane bako aduna hai na ta dream layer no goal layer no habidi na te badubu oithokpa yaga da ba yaroi da ba haiba amadi leidana ko adugumba do kitang wakal thadaraga khanthabiyo haiba gi mong da pi ba energy advice personality development advice ko aduga
ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯠꯇ ꯖꯦꯟꯇꯜꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯟꯇꯜꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯜ ꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯦꯆꯔ ꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯉꯥꯡꯅꯤ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯏꯁꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗ ꯂꯥꯟꯅꯒ ꯐꯠꯂꯥꯎ ꯈꯟꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯟꯇꯜꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯣꯔ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯖꯦꯟꯇꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯁꯀꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯋꯤꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯅ ꯇꯞꯅ ꯈꯟꯊꯔꯒ ꯉꯥꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯖꯦꯟꯇꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯣ ꯄꯥꯜꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯨ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯃꯥꯏ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ ꯁꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯗꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯉꯝꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ